السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ميدكي رجب مهم حتى سنة دوس ميوكد كوري مدني علمي خزانة دوي ستة فانساس هاتر وانا برنامج المنجم من برنامج كي جمعية السلفة سن ميديا جروب قولين وفدا برنامج أروم برنامج كوري مجندني كم هوم دو هكذا ديه كم فشين إجار جهندين هذا المنجم من برنامج باقي خاص موضوع كان لفاوي هم كم مريا كويس باقي خاص موضوع كوري الدنيا يقول تمريا كي خاص موضوع كي أما دوس كل وجههم موضوع كان لكن كوري جنداتا أي جيني شايطون كبا ركاترون مي موضوع كترون تبى فنا نماذج قولي كي سؤال كرمك فرصة حلوة هو واحد دنا ولا سؤال كرام اسمس كرافاني أي ال جسم فهو استن كل دو كل واف أبي فلك نان جسواني فهو دين هات اسمس كرافاني تبى سؤال عن هم اسم زريان بس فنوين أي ال جسافة استن كل دو كل واف سؤال ليواني فهو دين هات اسمس كرافاني المنا كو استوديو كو ميري متبوي الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم هذا الشيخ محمد سنان هذا أول مهار مهوا كلني الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم مريجي خاص موضوع إن كوري بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدمدي هفتاق برنامج ومن فم واحد كافواني مي إنسان مغفرد ما شيطان بيرن كرا مي باي وسيلة تكابه هوته إيقتهم إم فم أو من فاه كنك تاكي شيطان إنسان مغفرد دني إنسان مي كلية كنوت أس بود فافه كرك إنك تبرني كينونه أي كوريغا مي تفاوت حرفتك إنسان خدت كره إيه إم فرتمان إيه ها بودو كم كنودة كه كانتتكم فشاعين إهين فارك فارق كمين إهين كروم غس دين إم فهم إيه نلبا مي شيطان بينه وكانت أي إنسان كافر كرما حسابه إينا فهاتن دتر كره أي شيطان بينوني دنيا إنسان الله سبحانه وتعالى قردي إنسان دنيا نكمن داهن دوغا مي نركو أنت وري قطوغا دنيا نكمن ديوم شيطان أصل مقصود حاصل ومك إنفهم أرمين كيادني واهك أي بني إسرائيل ألوريكا هنگا فا حادثة واهك نينا حوال كوري بدهتن حوال كوري أنهن كجكا ديتريغا إم فرتمان نينا حوال نوان أولوني أي شيطان إينا بولا سوارو إينا مي شريعة خلاف قولن تكي هنگافان كم بيرتك أهنا مسم فهم حوالو من فرتوانا ورد دروغا معاملات كرمون ديم فارق فارين هم معاملات كاري من قصوا هذا كم فونس إميها إكو أهنكو جاكو فاهش عمل هنگا أدي هنگو مفهو يكم فرو مرتكا داريفول مرالا أدي يكم فرو مرتكا أهنكو جاوس مرالي نفهمس مرالي ما مي شيطانا أنك هم إكم فضيه بسكوري أنا فضيه كفا أنا أدب لي بيجوتا إكم ميستم كرمتيجا فضيه بمفهوم أدب لي بمبين سوليبان أروم بين أنا سوليبان أروم بين مي هاير كفوتا ماتش نجا فوتا دنيا سنة بناني تيمناي مهوري هاكم كوري هم دمس كاي سلام بينو ميا مالو سلام بينو مي تيمناي إمام تيمنا بس هاك الله كافر واشيرنا كسلام كدين إمفهوم أسي ألوريا الله كافروي إمفهم كافروي ما شيطانك عادة كي القرآن الله سبحانه وتعالى نيوان بيان كرافوني أي شيطانا هذا وكم فارقس قرآن الله تعالى كرافوني كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر أي شيطانك مثالك إذ قال الإنسان اكفر إذ قال للإنسان اكفر إنسانا أنا بني هندوك اكتبا كافر واش فلما كفر إنسان كافر وما قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ديننا كافر وما شيطان أبرني تمنى كذا كبان بريء بجمعه إني أخاف الله رب العالمين آخرين عالم تور إله تكبيرونه إن شيطان بنفع مفهومس يوريها كم عين لبا كفّا مي إنسان كبان بريء بجنتني إما دين إنك نمك وان نرك مي شيطان ما سيكوراك إما إبليس هارك أقول من نفس شيطاناගේ දොරකම් නුවන්නානකම්ගේ ගැරන්ටි එනවත ඒ රක්කාතරිකම් ඔයක්කම් එබ්ස් හානගේ දීගෙනවා ඒ කීත කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා
nafsaki nubakantaka amurukla nafsikkumga bayan kurafa e nafsu nubakantaka hingane hinga daana emme dorta bandu kurafa ekter eddor mitang mi hagetuga e hile angenaka ekhero rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurafani la yakhluwana rajulun bi imra'atin illa wa thalithuma shaytan hile angenaka ferihenaka tanage ekhero nuwana timwana faratika gotuga shaytana edemena waswas de nettanege embima ekheriun eisam ferigin oti ena huriha nubakam huriha magute kadat ko feden waran awa edemihun detere fahish kantata hingam fashan hama egota awmen war faha kore ka mihama me khassa ko me ekani me ekheri uma hama egota gos wahak dekkuma hama emme duru ta tantanga me balahattana faraten neti ekanima ekene hen uluma ehen ule ulumuga eheni misaka anhenekkam goanam eheni hen hile firihenu faratun ehiterikam hoduma emhuna ratti wahde ko men go simfon as natija ka begen dani hama shaytana magutaka tabawage insana magfurati gendiu awon men kitu qur'an allah subhanahu wa ta'ala shaytana ge wahaka bayan ko de bafan hagetuga me shaytana nurakka terikam en agum salamu mattaka mi fettoga mehun huriya wahake ki sagetuga kitu qur'an dalil libigen me liifun wahaka awon men me suratul a'raf ga me shaytana insana de terega em furtamana hingi me adawat terikan ei adam alayhis salam fedduma foga allah subhanahu wa ta'ala me adam faana saida kuruma shaytana amur kur hinduga den hingade kantatto wahaka allah subhanahu wa ta'ala bayan kurafwe e hadisa algun qur'anun kiyalim hagetuga me dakka horiya wahake khulasa ar riti ibaratun qur'an allah subhanahu wa ta'ala bani bayan kurafwe melad kur program kuriyong e bag terega algun men e wahaka yagin ad kur kuriy dan kinetto shaytana insana magfiratu mattaka masih kuramundani ade swal kuram sms kuravani il jesema pahustan kure du kollava febe flege nan jeswani pahuden hate hatra hate sms kuravani megodu kurimadani ilmi khazana ge duisata fansas hatarwana program atibulung swalen otia mihar ferge sama sms zarian forum gandavi il jesa pahustan kure du kollava fa swal liwani pahuden hate hatra hate sms kuravani أول مهار من هواكلنا الشيخ محمد السنانو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هذا كل برنامج جاء هذا فرند هذا فرند ميادين فرند ميجا هذا الشيخ سمير بيان كربي شيطانا أول من إنسان مغفرة متكا تفاتك يجوتو مسكة كورا كما هذا فرند إنهجه mi insana magfredo menani ekif mi ekif ya wahita ka behigen hagegatu ka insana magfredo menani ekek plan tan ena koggen ege tereng insana magfredo menani ege tereng wahake kuriga bayan vehingaje kurire program ga ad bani israel ge tereng alwerige wahaka ena ge nimun agota ekankam bayan vegen hingajje adin fada mi ad ege anikulan ham asfawa ve baham mi e ham hadisa آدي ابن الجوزي رحمه الله آدي تلبيس لبيس کا بیان کروا فے وهب المنبه کی بیان ہم اسرائیلی روایت میں روایت کی آدے عیسیٰ کے فانو کے زمانو کا آدے راہب کو اورنے الوری کو اورنے اینا کومکس الکون کرا تنگا اینا ہٹا الکون کرا ہٹا کومکس شیطانا میاننی انسان می ایکی گوگوتو میاننی حیات کو وسواس دیشا آدے فلا ایکی گوگوتو وسواس دی mi ha illu mattaka maseki kuri ennamus egbus kodukun ene kaamyab nuwegen e mi al shaytana al isa ge faanuge suraga ade rahib kaariyen ay ehindu e rahiba mi dannawani fanada ayyuha rahib tashrif alayya mi ashrif alayya ukallimuka timanne maane ki e rahibe timanne maane ki mi sharaf veriko maane ki timanne mehmandari ada ko timanne kame hitashe e tiba mi te itima wahada kalimattake kommekas mi rahibanekas mi bunani mi dash timage evves saliga beenum endete kale mi kale ki ba evves ka beenum timanne ka mi nete anikka ves ena bunani timanne ki mi masihe timanne mi adangala ad sharaf ve kon hitashe e namas mi rahib mi bunani timanne ke evves saliga mikamga mi mane mi kale ki ba mi haygot ke evska beenum timanne ka nete
ei kalege faane hagadu gati manna menna mi gowalani alkon kurasha adien fadan qiyamet duwa sannane kama mi fadakan kama mi gowalani ehme timanna kan nete den ituru evska beenume ehme daashe maane ki hagigatu ga e rahiba ki mi ei hagigatu ilmeriyen vima e bainge hagigatu ga mi annani shaytana kan evsalege isa ge faanu nun kam mi ehme e usulun hagigatu ga algon mennan e bangade kuri ammi algon menna wahaka ge bayan ve die hagigatu ga ilmu nei ad alweriye wahaka mihar mi hagigatu hadisa menni ilmu huri mi hegge wahaka hagigatu mi ilmu werina ilmu nulibi adalkon kurami hunna mi tuhna tafat adin fadan hagigatuga mihegge jahilu ka nota mihegge ilmu netijja kamuga wanam shaytaya mi tad shaytana wara fase hawane insanage gaya mi tad insana magfrad dalan adin fadan emi haya waswas de ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fi qurawa fi fadlul alimi ala al abidi ka fadli ala adna rajulin min ashabi ad ilmu weriyaka alweriyage misalaki maanaki ilmu weriyaka adien fadan ilmu nen alkon kurami hegge hamekal misalaki ei ad te ad sahabinge terenti mi ad haged emme dash daraja ga mi haya te ad timan kalege faana hunna tafate maanaki ilmu mi haged ba rasul sallallahu alaihi wasallam ke mativeri be kalen ehem rasul sallallahu alaihi wasallam ad sahabinge tere emme da be kalaka timan kale faana wa faragu haigatu ga mi haka hunnane ade mi ad ilmereka alwereka tafatu em hagatuga shaytana wara fasiha kamen hagatuga bay far ilmu netiya mi ha magfad dalam bay far bidwa getere nod bay far khurafan ki kanta taktere mi ha waddal makiyai wara fasiha kamen agun men ehm program ge baade bayan wegen shaytana wadiganna kanta taktere mi ha ge jahilukan hame hagatu bodwejj kamgawa nama shaytana wara fasiha bane bay kanta reed ko dakka ajinu ge sawum bay fara ekan kaman helligen ebade mige bayin hagatu hadisata we salgon men mi bohuri kurim bayan we ase bohuri efada hadisatan algon men nange ade fadan algon men egi misalen algon mi e baje balaran ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kiban we sebas we adyan fadan tafsir ge men vidalwe emme furtam shirku kine tawfid ge mi ai hagigatu ge shirku fed ge mi hagigatu shaytana ge ade reum ge teren lafa ham faharaku faharaku harfate gira kuramun as insanun shirku ge tere wattali ade allah subhanahu wa taala kirtu qur'an suratu nuh ga bayan ko rawafe be ayate ade suratu nuh ga bayan ko rawafe mi nuh ge faanu qawmu ge mi hon emin alkon kurunu mi emin alkon kurun urunu buttaka kiyana min ei wadda suwa ami adem fala yawusa wa yauga wa nasra me tisaki mi hagigatuga min antaki hagigatu ge mi hon ge teren solihu mi hon kamuga neifawani ade hagigatu ge mi hon buddakam mi ham vada enandi uni hagituga mi solihu bekaunta ki ananta ke minanta ki minantakum mi ge buttaka te ada nandi uni hagituga mi aduga tafsir ga suratu nuh ge e ayatuga tafsir ga adil men bayan korwa fe nuh ge fan kuriga adun solih bekaunta ke ei ehen namas ebekalun awahara wime qawmuge mihun ebekaluna kame hituma ifada kankamuge sababun ebekalun handan kurmattaka ebekalun wallafa hunnatan tanagos mi hagadu khadam feriye e hadan fishumuge sababun hayadu ka shaytana as dos kandakun ege dosta ke famanekka mihno bisna dine tigota ko me fahar gaburstan dane kamennete ehen namois tebamen gege ka surain hadalam wiye ta de bekalun sura ga hadalumu er abadu sunnane handawe hagiyatu ebe kalumati em komme ka se qawmuge mihun emihun ege suren adali evve salegga mi evve saleg alkamen nukure en namas ege fon anikka ve zaman take fayto mungos mistakun e budutakan hagiyatu ihtiram ada kurale boduko mungos adem fada mistakun madumodun e tisan ihtiram kon hagiyatu haddu fana ademuge sabun madumodun mistakun mi hagiyatu ga mi jahil komge tere vette mungas hagiyatu ga mihun e takichan alkon kuram fashi ege fa Allah subhanahu wa ta'ala ebami honnan adinzar de mottaka den fada ebami hidayat mi hagiyatu hidayat dekko mottaka Allah subhanahu wa ta'ala nuhu ge fan fono vevi kamuga aswani enkam hagiyatu mi wahagan sagon men dehe ko deni shaytana insanu magfirad mottaka midani fahar harfatakun iffaharas iffakan kam ena mi evsale goenula enkam algon men hagiyatu ko wara muhim ka mi ilmu dibugatu men ki hagiyatu emme kuri ko ge eran hagiyatu ge ngeni mi dani gos magum kama mi dani rangalum magum kama ikan kan farau kurangeni ilmu libigin ehen nojj kamga wanama insana mi shaytana ge waswas tere miha wattaluma kiyai wara mi waram ikachi ge wakam Allah
ಶಾಲಮನ ನಮಾದ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಅಸ್ವಾದನ ಅನಗತ ಸ್ವಾದಗಿ ಅಳಗಣುಗೆ ಅಂಗ ಆಪರೇಷನ್ ಕೊರಿಫಾಹುಂ ನಮಾದುಗ ಕಿಯಾ ತಸ್ಬೀಹತ ಕಿಯುಮ ವರಂ ಉಂದಗು ಅಳಗಂಡ ಮಿಹಾಲತುಗ ಹಿತುಂ ನಮಾದು ಕಿಯಾ ತಸ್ಬೀಹತ ಕಿಯನತೋ admi kitu qur'an allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafan fattaqullaha mastata'tum tibamah nabi emme bodaka allah subhanahu wa ta'ala taqwari wash miha dulun ebesche nukiyekam gawanama ifada halatigga ekan ene nukure daraja kamaka vejjam den ene koren oti hitun kam gawanama ifada halatigga egota hitun kiyagen eneka namat sahhawan menas mi dulun kiye halatigga dulun kenje hecchen hitun kiyaga nangala nuwana මේ ખાસ કો නමාද රුකුන්ත උතරේගේ හිමනේ කන්තත එම මේ විදාලුවන් එබස් හාලතිගේ නුකියේ ෆද දරජේ ගොස්සිකම ගන්නොත් කිව් වරබ්බඩ තක්ලීෆක්කම ගවෙච්ච නම මේ හාලතුග මේ හිතුන් කියාවෙන් ෆුයිදාන් දෙන් අවණ හිවනම එග්ගමනේ කි වාහක දෙකම එග්ගතකස් නුදෙක්කේ දරජේ දියාමේ ෆද නමාදේ කිය තස්බීහෙග්ගේ උඳගු වාහක විදාලන හැම ඒ දරජේ උඳගොජ්ජකම ගාන මේ ෆදාලතිග ඒනක මච්චක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නුජස්සා යනූෆුල් තකලිෆ කුර්ආන් අල්ලාහ් ගාෆුන් ලා යුකල්ලිෆු අල්ලාහ් නෆ්සන් ඉල්ලා උසහා එවස් නෆ්සක අල්ලාහ් නුජස්සා ඉන්සාන නූෆුල් තකලිෆ එමෙනෙන් දුරුන් කියුන් ඒ නූෆුල් තකලිෆ එකම ගවෙජ්ජන මේ ෆදාලතිග දෙන් ඒනේ කියමොත් හිතුන්කම ගානම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා යනක බෑකම් කබූල් කුර්බාන අල්ලාහ් අලා අදවමන්න බාරක මින් අස්ලාම් අස්ලාම් ठीक है कौन सवाल है alhamdulillah sawal hai mero प्रथम सवाल है कि मैं सईदान ते दुआ रुकनी मुक्का पते दूंगा मैं रसूल सुन्नत साबित होगा तो देन सवाल है कि मैं सईदा दाई रुगा प्रथम अजसन तो रंगाली निवता प्रथम का को जसन तो रंगाली दिवस का रंगा तो शुक्र है जज़ाकल्लाह खैर आदमी प्रथम सवाल का जवाब का सजिदाइन तेदुआयरुगा मुक्काफ जिसुंतो रंगली नोते इसुंतो साबितो कमेतो अदे बर रिवायतो गा सेबुर मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी फुक मोडेरुगा अप्पु मी जस्सवाहें जस्सवान तेदि वडा कम है ए हदीस बल्लाह इल्मुनगे बनंगा इस्तार एगोत तेदुआरग मुक्काफ जिसुन ए सुन्नतो साबितो कमेकम देंगे मुक्काफ नुंगोतग जिस जस्सिकम गा वेनम सही हम हुद्दगोते एनम स्कोरिंग विदावले फदा ඒගොත විශ්නයගොත හුරි රිවායත් ඒ බහුරි ඒගොත මේ මුක්කාව නතු මේ කලොහොන් ජස්සාෆ් තෙදුයි කම තෙදු වඩාන් කම දෙන් අනේ දෙවන සවාලුක කොන් සවාල් තු කරව සියන් හෂම් බන අද මේ te adrukuwa nota sajide mi brano mi te ad sajide dar furtam aitto nota kakuto mi jassani hage to ilmerin mi kama be hadith asabe ad rasul sallallahu alaihi wasallam ki ba asfa hadith gainani tiyaba mi hu mi ad sajide dairuga mi ade mi jamal echi tirwahen mi tirnuwashe ehen namois emme furtam ajjas sare den kaku jassar hage to mi hadisa meduga ilmerin ebuhur tafat ko kota wahaka de kayfa mi gitana bay mi hadis ge bayin hisab ge bole kam iltirab wefa maane ki hagegatuga mi hadis ke khuri baya fahat baya nugule kam ei mi taad hagegatuga ote vidalwa ilmer vidalwani eme furta minani jamalu mi ad hagegatuga tiri wagota tiri nuwash dengane kayfa hum bayan korawani eme furtam ajjassare den fa den mi adenge fa kaku jassash algon me bayala arga den egotan e vidalwa ilmer vidalwani misalaka jamaluga misalaka furtama eti tirwayar eti furtam jassani ege kurigi inna mi ege kurigi inna detane jassani mi maki defai jassani den ege fahuge fahatu ba jassani mi ehinga ege maane ki ehmi haigatu ga mioti mi hadis moti ane haigatu ba munanama iltira befe mioti haigatu ge rangalu gotaki evadam vidalwani furtam ka kule den ajassash ehme fadan vidalu enama sagigatuga hadise misalaka gotan iltira be nota hayatuga hadise fushura ega nebba ene mi hariga goda buneveni wara bod dalilen ega mach libege enama hadisan aslu algonu men balala aruga e iltira wa waruge enota mi ega kuri kola fahat kola fushura waruge hayatuga dalilen ega hayatuga algonu men kanu dekke goda buneveni misal goda vidalu almen goda misalaka ben elmen vidalu iltira be ehm vejja maanaki hadis ga ami rasul mana korwa feni jamal tiriwagote algonu men tiri nuwashe mi jamal nuwa mi jamal tiri nuwagote algonu men tiriumaki
furtam kakujassa fa den ajjessume eyye en namois hagigata bayar mi hadis egota kanno mi hagata bayar go ilmari ur bayan korawwa mi hamata alaybogas janawar ecchehiga ataki hagigatu ecche fahatu bayakam go vidalo manik fahatu ginne mi manik fahatu ginne defakam se vidalo adi koyan inna defaya ki hagigatu ge ecche fakam guys ebori ilmari bayan korawwa fa alaybo egota beenon korawwa funna kam adi ma fadan algon me visnalaar go ege mi ege harakat balalaar hagigatu ga jamal go kurige inna defa hagigatu go masake qurani algon me insanunge mi algon menge insanunge mi dekaku masake qura fada adi hema fadan ege fahay masake qurani insanunge ay masake qura fadan insanun allebe gotan echege fahadu defa lebeni adi hema fadan kuri defa lebeni mi algon men kakule be fadan kuriya lebeni fahata kanu lebeni එහෙනම් ඒකතු සින්දු දාලවනි හයදුග මේ ජමල එච්චි ගස්තු අයි මීනනි මේ ෆාගේ ඒකතු විස විදාලවේ ඒක කුරියගේ හගීගතුක මීනනි ඒගේ ෆා මීනනි එහෙනම් ඒකතු අනි බෑම් දාලවේ හගීගතුක ජමල එච්චි ක නුහුන්නානේ මිසා අතේ එහෙම වෙජ්ජ කම් ගාවාන මානිකේ කොම්මක ජෙස්සි සෙයි ෆයේ ඒද ජස්සනි මේ එමි ෆොර්තම ඒති මේ එමි ෆොර්තම බණ්ඩු ජහයරුක එහෙම අල්ගොඩ මෙන්න ඔන්නානි ඒක බදලුක අයි ජස්සුන් කම එහෙම මිගත් ගොත බලාෆා ආයගතුක එම්මේ රංගල ගොතේ කමක ෆෙන්නනි අල්ගොඩ ආයගතුක එම්මේ රංගල ගොතේ කම ෆෙන්නනි මේ අයි ෆොර්තම ජස්සුන් දෙන් ඒක ෆවක ෆා ජස්සුන් දෙන් හම අනිත් ගොතේ සබ විදාලුවේ බයින් ඉල්මරින් ෆොර්තම කකුලේ ජස්සන් ජෙහෙනි දෙන් අතේ ජස්සන් ජෙහෙනි කොම්මකස් ඉල්මරින් බයන් කරවා ෆේ ඒ කොම්මේ ගොතේ ජස්මානි එමි ෆොර්තම අයි ජස්සි කම ගාවේ නමස් නොත එමි ෆොර්තම කකු ජස්සි කම ගාවේ නමස් නමාද සහවානේ ඒක ආයගතු ඉල්මරින් ඛිලාෆ ෆනි කොම් ගොතේ තෝ එම්මේ මොළු ඉතුරු වෙගෙන් වනි අයි කුරින් ජස්සුන් තෝ නොත කකු kurin jesun to hema egotuge mate mi khilaf mi annani wallahu alam shana gasasin suala ki hospital ga bodo operation ko fa mi haku qibla kurimati nulaves namadu kuridanto den namadu quran kinetto ad mi qibla kurimati long ei nama sahha musharate enamas ena qibla kurimati amile nuweifa adi ena oy tan endukam gawe seche qibla kurimati koddene ehin ebbes farate nekkam gawanama efadhalate gena namadu quran ena dimalak ඒ ෆදාරතේ නමාත් සහවන් එනස් නමාදේන කුරංජේන එම හොස්පිටල් දුක අදෙනුම් බස්තනෙග්ග මියක හයරු එනවත බලිවි එනේ කිබ්ලා නේගුනි නවත කිබ්ලා එංගුම් කම ගාවේ සෙෆරාත් අමිල්ල එම්බර වෙන්නේ නැති නුනි එහෙම මිහෙගේ හියා කම්බරා දේන මිහෙක නෙක්කම ගාන ෆදාරතේග්ග එන කොමෙදි මෑක නමාත් කුරිකම් ගාවේ නමස් එනක නමාත් සහවන් අල්ලාහ් අලම් ශෙන් සරකි නමාදු කොෆ්ෆ ෆහුන් දම්බර් විතුරි කුරානම ඉෂානමාදුගේ ෆහු සුන්නත්තෝ කුරානි නූනි හම එහෙන් සුන්නත් දෙරකෝ කොෆ්ෆ විතුරි කුරානි කුරම කුරීම රඟලවානතෝ අද මේ විතුරි මේ ෆර්තම ඉෂානමාදුගේ මේ ෆහු සුන්නත් දෙරකෝ කොෆ්ෆ මේ මානකේ බෙෆ්ලක ආහාරෆුල ලප්පාන දැන් රේගොන් තෙදෝ විතුරි කුරාක් වනම් ෆර්තමන විතුරිගේ දෙරකෝ කුරබානේ සුන්නත් දෙරකෝ කුරබා ෆදෙන් ඒ ෆහු විතුරිගේ දෙරකෝ කුරබානේ ඒ ෂෆෝ මේ කියන ෂෆෝ කොෆ්ෆ දෙන් විතුරි කුරාන negmanik furtum derako ham vituriye sunne derako koffaden baaki errako quran hema kommen ishana maduge fahusunnek aneka fahum aldan far takrar qura kanu jen esam fud ennas misa kena ishana mad fahusunne nukon oti hembijek mane kene fahum te do ishana mad fahusunne derako koffa adi ege turum vituriye errako puri mas fuden den ishana mada gulun hore sunnate ei fawsunnakam gawe hisana mada gulun hore sunnate me mendama bor fas nukurum boda angali mendama fas vejikam gawana den vituriye ma furtamana sunnate derako koffaden edrako korwana e merangal gote allah ala ade me gotu kuri madani ilmi khazana ge duisat fansas hatar wana program almange me program ki jamiat as-salafa san media group guling of da program هذا مريجي خاص موضوع كي جني شيطان كي ركعترون ميجي ترنت بفنا نماذج أقول إيه كي سؤال كربان سؤال كرام اسمه كرباني أي الجسم فهوستن كله دو كل لفظ في بفلق ننجسواني فهودين هات كاسمه كرباني اسم زريعة مست بفنا سؤال تفنوين أي الجسم فهوستن كله دو كل لفظ سؤال ليواني فهودين هات كاسمه كرباني أنا كسرهم من نعهم بأمريكا من نقول السلام عليكم شاكيب سؤال كورا ودانو විෂ්ණු දෙකන් නම හඳ නැතු මේකි පඬිත සිහුරු වරිකම කදිමා වේදානතෝ අදී සාහනෝ එහා බඩක්කෝ
අනුදෙන්නේ විෂ්ණු තංකොලේ දති නෝනම විෂ්ණු හොන්නන් දෙහි වර විෂ්ණු කංකම ෆිකුරුක විෂ්ණු නිතුමකේ නිවිෂ්ණුමකේ මේ සිහුරු ෆන්දිත වෙරකමක විදානතෝ دلوقتي انا قاعد اشوف هاد مي විෂ්ණුන් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කිමු නැකි වර දෙවවාෆ එකම හුරි හැ මිහුන්ගේ විෂ්ණුම බුද්ධි එබ්බරෙන්නුවන් එමෙම එකිමිහුන් තිබේනේ විෂ්ණුම බුද්ධිග තෆාත් දරජාග මි කොම්ම මිහක කොම් බාවතේ කමෙක් නුස්නිදාන් අද එකක මිසාලක ඒ බාවතේගේ ෆන්නේ ගනොත එන් ඉල්මේ ගනොත ඒ බාවතේගේ මසෙක්කෙතකෙග්ග විෂ්ණුන් තුණු කම නොබෙලවේ මීහා හම අනේ බාවතේගේ මසෙක්කෙතේ එනගේ විෂ්ණුන් තුණු දා ene boda tajriba kore furi kantaka ene mahole gola furi kanta usobun ene ekamuga itur vishnun teken adi asan adi kurin agommen waki miheka war vishnun ene dakkom buni miha not vishnun waki fanne ga rangol kom buni miha hama ehem fannaka daruga ene ga vishnun rangol nuesta hemima me buddhiyaki tafatu mihun Allah subhanahu wa ta'ala tafatu daraja debafukam adi ekimihunge vishnuma fikur eki fannu tawga mase qur'ani tafatu eki emihunge tajriba ga macca adi emihunge sikundi ga tunu filikamu macca bina fonna kamai ema tunu filikamu sikimihun tafatu an enamas me tunu filikamu ga miha dabbun noniya vishnuma buddhi ga miha me anekunna bur dabbun ei farga sagumna kan udenna ene uta dawnwa kom mihu ko ei shaytana kamake no ta jinni shaytanange faratun sihurikam teren wa kamake ehnu denna enos by far buri mi midanna wa ke komme halate gehenne ke nudenna enamas e bahuri buddhige niyumata ke swarabbodu niyumata wima komme niyumata ke ekmaccha mis kommes bege hasadage lota huttena kame ehm wima mi mihege vishnuma fikur tankole rangala tunuko vishnekamuga wanama ekoda faa kurejjikamuga wanama faharegam esfina kame nota mihege hasada kamegge asaru aneka kurmaki ekashiyam wa kame egotu misalaka me farabeti pulahu gam war rangalo kudin me pulahu wan hoda kudin huriha fannegga sama me rangalo kudin misa kurwan warrichi kiwa kudin mikala khasa kore fanne war rangalo plastire faa kore fa duskol faungama eggodaga sekame kura hen misalaka mubaraktakum reach kiyawa wan hoda rangalo kudin hentiwa kulleka kurwan hama kiwa hen kurwan kiwa fashim fuhiwe mi bo ambora de mikar men gosam ekkon e fannu fuhiwegen dawa fene efa ekara kankan ehama me hure hama hasada kantano tesfina kanto aragina dima ehme ekala kame faha kore mihaka farega denne hen kulleka iti badalwegen diun ei kurin tunu fili mehi gotuga kurin waki fanne kuriya rafri mehi gotu gorefa kulleka ekama fuhi no tekama durwe gen daga vejjikum gon me fidala tegga agum denne dan ei vedana sihuru kama kabas nuniyam hasida kama kusuna jinne kama seva kama kunge ekashinge waka mennos me dimawa amuko mihegge vishnu dabbun eyege zaatuge komme halatege ei fadakame ke ehin adanwa kanu kare shati vidala misaka kuriga tunu fili kujjidde gota faun ay anna badalage keto ege farwa ki kineto hadanade adesfina kamuga vejjiyam ner amuko agomena me mi jinni shaytanun faratum boda mi fenna kantete ki amuko eggoteki sihurek kamugaw sihore vejja miho kura kame den anegoteki jinni shaytanun hama amille miheka undago kur anegoteki esfina none hasada kantete mi tim bawate kantete amuko jinni shaytanunge kantete ki agom mi kiyeni embima miheka mikala kame faha kurejjikum gaanu makitu qur'anu gore mi kama gule elaju ayetta note ekama gulum hori ayette ke boda me fannu mase kura befulun se ayette misa siuruga ayette ke bodan ena asaru kura kawanya uniyam hasadaga wahakita hunna ayette ke mene boda asaru kura kawanya un jinni shaytan wahate ke boda asaru kura kawanya e samvare midene kum bawate kametto ene jife emima hasadaga wahakita qur'an jinni mene esfina begotum as hunna wahakata note eya gulun ayette ke boda onduga kawanya en nagagan enen heri esfina ondugol pembejam ding hama e ayat kiyawa esfina kiyuma khasegum duatan gor echi kiyawa fengala feng alam feshi mirad kurwe hama arangalwan Allah sheme maulin kura badana manta me algon men waakam dakam diye me shaytana insana magfiratu nutga masya kura gottaka begotum algon kit qur'anu mikam bayan kura furi bayan hisab ta algon kiyadana suratul araf ge 12 wana ayatu Allah subhanahu wa ta'ala em furtumana me insana adam gufana deterege mehingadiya adam fana shaytana detere mehingadiya kantetta Allah ta'ala ne bayan ko debwa Allah subhanahu wa ta'ala adam alayhis salam ufaddawa er shaytana er jinni ge terega
mi kurin insana kurin duniya fona mihun tere mihe jinnek shaytanak ena iblis malaikatun gengos etanga mi uduga ena ulemungai ulanu kege fon Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhis salam ufaddei maden e foga den mi kantage hinga ahmoti ufadda fa Allah ta'ala amru kurabbi malaikatun Adam fan sayda kur egterega iblis sama shamilu agotu Allah ta'ala amru kurab enas mine shaytana ekam manawe gati الله سبحانه وتعالى إبليس مخاطب بيان قرافني قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك تمن إله كله سجدة كران أمر كريم آدم فان سجدة كران تمن إله أمر كريم بيما إكم كله منا كوري كيفين إكم نكوري كيفين إكم منا وجدي كيفين هي أنا بني قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنا بني تمن أهرين أنا برما هيكم بود إجمانك آدم عليه السلام بر أهرين ما هيكم بود آدم فان أهرم ما هيكم بره خلقته من نار خلقتني من نار وخلقته من طين يبقى إله تمنى وفدي ألفان أنا وفدي ماشين هم أنا كويشنو هو الشيطان كويشنو مكي تمنى كي ألفان كي ما بارغد جيفون إيشين هيفافك ما إيش أندارا نتي كلا ما ورغد إيش كي هم ما ورغد فراتن إبر ما درجة فراتك ماشي كهال إيش وفدا فر إنسانك سيدا كرون تمنى كشيء وكمان نورك أنا بودا وقتي ehindu Allah subhanahu wa ta'ala mar astu eenage vistumaki ene moli enam alifanage sayotuka boda ecche mi andara hala kon neti kollacha alifan hunnaka moganama alifan hifan ituru ecche beenuwa em ege badaluga mashi ei mi tawadu warikam sifa hunna madmaati echen hagetuga adi echen hurumattaka ituru ecche kommen lazim wa echenu enos shaytanage vistum huri ehen gotaka enabuni ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin timanne ener ma molmege ma heyokom bodmege timanne ki bela alifanu fedmihege eno fadda afani machine den Allah subhanahu wa ta'ala ngi qala fahbitu minha fama yakunu laka an tatakabbara minha fakhruj innaka min as-saghirin den Allah subhanahu wa ta'ala odun mi darajan ena beluma ekalang iradu kurfi fama yakunu laka an tatakabbara fiha suwaruge not uduga etanuga kaleka nuwe Allah bodawe kiburu wariume fakhruju innaka min as-saghirin tiba nikunna shaytanun hamakashon tiba ki nikmeti wa mehun terega wana mihe ka shaytanan Allah subhanahu wa ta'ala wahi kure den shaytana nikunani du'a ena dannwani qala anzirni ila yawm yub'athun ena bunane mi timanna qiyamata jehende alum mistakun mahshar kurabwa duha hame manaki qiyamata jehnen timan duniyage bahatta afande den Allah taala angone qala innaka minal mundarin tiba wahushi qiyamata jehinden behettene mi hekkamuge ege manaki ena maruwege nodane den shaytan abune qala fabma aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim ege mi hege sobonate mi heke timanna sayida nujum usobum iba ilahu timanna nikamati kuri miha shaytana insana ga adam fan sayida nukurima Allah subhanahu wa ta'ala uqubate gotun shaytan nikamati kuri bima ena bunani qala fabma aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim ekamattaka e hasada adawat tirikamattaka ene mihun adam ga darin iba ilahuge tedumagum furaddu mattaka timan huriha masakete qur'an iba ilahuge sida wegem wa magun furaddu mattaka emihunge komme magegga komme dimalege emihun timan kurmat lana thumma la atiyannahum den emihun timan kurmat lana min bayni aydihim emihunge kurmatinai wa min khalfihim emihunge fahatunai wa an aymanihim emihun kanafaratuna wa an shamalihim wa an shamailihim emihunge wafaratuna ولا تجد أكثرهم شاكرين أدي إبامهم ترين جنا ميهن نكي بيلاها شكر كرامهم تريك شكر كرامهم كم جاي بيلاها ديكور نقولنوان ما شيطانا وعود فوتي كريمة الناي فهد الناي كنا فراتنا وافراتون إنسانا الله سبحانه وتعالى ما قوم إكبا كرمة تكا تمن إنسانا كرمة لنا أي الله سبحانه وتعالى حضرتك هنا mi elan ko fekka mekum qur'ana ka ei insana ya sayda jang amur kurima e nukimanterun sobun hagetu shaytan nikmati wegen dihem ek hasada gotun ena insana dimaku famir den Allah subhanahu wa ta'ala ngi qala akhruj minha madhuman madhura etan tiba nikunna surge Allah subhanahu wa ta'ala malakuti alam ga ins shaytana ulamun detan Allah subhanahu wa ta'ala ber kur nikmati ga mekum nikunna laman tabi'aka منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين إبامهم تري مانك آدم درين ترين كله تباب الجبايك كله تباب الجبايك تمن إله نرك إلا نرك فروبا هشيم الله سبحانه وتعالى
ويا آدم دين آدم فان انجي ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا آدم كديك فانونجي أمريكا بولونجي باي حباغ فانا ديك بيفرون سورجي تبواش فكلا من حيث شئتما أدي سورجي انت تبيفرون بينهم يتش فريق لباش ولا تقرب هذه الشجرة أدي ميغها تدميهم كاري نكوان فكاري نواش فتكون من الظالمين إيرون تدميهم أنيا ورينج تريك ويدان هم الشيطان يقول أن يومتكم محروم كربي آدم عليه السلام كيفان أمريكا بلون حباغ فان سورجي لبي إميهون نيومت الدبي أدي سورجي جاكم فري نقول من الله سبحانه وتعالى أمور كربي بكي إتش منا كربي إيتانجس حرام حلال بيان كراف دين أنك شيطان اسمي دماغكم فوسوس لهما الشيطان دين شيطان إذا بيكلون وسواس دينه ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما كي كرنتو أي إما فرتم الله سبحانه وتعالى شيطان من فرتم دماغكم نتيجة كي بينما كي إنسان فضيه كرم إنسان أوريان كرم إنسان برانا كرم إيه هجيتو شيطان من فرتم كوري مسجدك وقال ما نهاكما هما إكمتك أنا مسيكر بين أسبني وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة ميغهم فريق لبن كلمن دميهن كلمن الرب مناكر سوبكي إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين بني تدبيكلنكي تدبيفلنكي دي ملائكة كم قانون يام دواكس فناو بنك دبيكلن كم قبدانة تي حقيقتك مناكر إهم مانكي ميغهم تبيفلن فريق لبن فيام إسام فرين دين تبيفلن من دي ملائكة نش هذه ميغهم الله تعالى مناكر غن تبيفلن فريق لبن فيام دين دواكس تبيفلن كنيومن حياتك إهم بما شيطان زينة تريك الدنيا إيه كوميوكس بينو مانه نيومن حياتك إنا أولين هم كوميوكس بينو مانه ده ملاك تنما إهم شيطان ورا ريتش ورا مولو كمك قطوك دكّا دنيا آدم عليه السلام ده قطون نوبيا كانت زينة تريك الدنيا إهم إنسان هيتوكا ملاك تكوم كشاو إنسان هيتوكا نيومت تدمجن ديم كشاو هاجيتوكا مي شيطان ودا ديت زينة تريك الدنيا ده إفوكا دين أنا كحسابك ده فودنو لا دين أسبني كيكت وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين أدميهن أدبكرن هو أكل وقاس القسم مانك هو أكل هو كفابني إني لكما لمن الناصحين هم كشور تمنّيكي تدميهن نسيه تراميهم ترامي حكيم أريبوغا مي تأكيدكم كامجا مي إتش تأكيد كرمتك بينهم كروين هوريها أسلوبتك ميتاجن نواف هو كرافن أدي تأكيد دين هوري أكرت بس كن نوافن وقاسمهما هو كراف إني لكما لمن الناصحين هم كشر الله مي غندي الله غندي واقو بنمي تمنّيك تدميهن نسيه تريوامي كن كشورة يعني تمنّ من نسيه ترامي كايون غبو كرون نكراش ikam timanne kay magfurad dumule menon ehm reeti kon etigen se nasihat rangol salih mi he gotuga shaytana adam alayhis salam waswasti fadallahuma bighurur ehm debe fulunna ekan zinat teri koddi ekamuge edum veri kamuga be ful magfurati falamma dhaqa ash-shajara den debe fulna kalgahum fariqul bima badat lahumā sawātuhumā debe fulunga awra kashfi oriyam biswaruge وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة دين سورجي قصتكم فتكم يبيفلون نوامه قلنا ما سيكون فشاء الله سبحانه وتعالى دنيا الله سبحانه وتعالى سورجي آدم عليه السلام حوافا لفافا إذا بيفلون الله وردني من فرتم دبي عقوباتك يبيفلون وريان كرب إما سورجي فتكم يبيفلون نوامه ما سيكون فتي وناداهما ربهما دين الله سبحانه وتعالى نداء به آدم عليه السلام حواك فانا دبيفلون نداء بي دبيفلون ربو نداء بي ألم أنهكما عن تلكما الشجرة تمن إله تدبيفلون منا نكرب من هي إجهم فريق لبا وأقول لكما تمن إله وهي نكرب من هي إن الشيطان لكما عدو مبين وكشور الشيطان هكي تبا من بيان بكم وعداوة تريك تمن إله تبا من نانغ من هي إكمكو إيسان فريق الشيطان مغفر دي آدم عليه السلام مي إفافين أراجعون دبيفلون بس دين دبيفلون توبابي قال ربنا ظلمنا أنفسنا دبيفلون بدالوي علمن بريلاه علمن نفسك ماتشن أنيار بالجامع وإن لم تغفر لنا إبيلاه علمن فاف نفسها فينما وترحمنا أدي إبيلاه علمن رحمن ولفا فينما لنكونن من الخاسرين علمن باهوري قل لي هلاك بهم تين هما شيطان أمير كباتو إنا إهوريها كم كروا بارتا بين في دركات إنه ملائكة نقصنوي أدي دائما دمتين بيك بس نوي هنا مس فاف كورن ويسام فريق دين الله سبحانه وتعالى هدان كدبي مي إكلاج إبوافر نصيحة إرشاد نفوق دبي فن توبابي الله سبحانه وتعالى إتوبا قبول كرة بدين هن مس الله تعالى ينجب قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو دين تبام سوارجين يكون ناش
තිබෑමෙන්නක එබ්බේ කන බෙක අදාවත් තිරකම කියාමත ජෙන්ද සෝරුගේ බිමුක ඉන්සානා මි ජින්නේ මින්සානා මි ජින්නේ කි ෂයිතාන්නකි කියාමත ජෙන්ද එබ්බේ කන බෙක අදුබුන් ගතුක මේ මිදෙන්නේ හංගුරාම අබොදු සිංගා බයි ගතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා බාහුන ඉන්සානා ඉම්තිහාන කරව මට්ටක ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين تبامنا بمو قرار الديرو لنوجين الله لبافوني أي كلام كانوا لوافا دوها كا هم دين إله جنوا في ساب اللون دم وهي كل قال فيها تحيون وفيها تموتون منها تخرجون بمو جاي تبامن ديرو لني أدي بمو جاي تبامن مرواني بمو نتبامن الله تبامن دون فرع النروانيس دين الله سبحانه وتعالى يا بني آدم يا آدم مدار النب قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا تمن إله باوالي بانتبامهم أورا نوا قرآن لباس فيرام الله تعالى بافن إنسانا شارعين حجاب نواب ركات ولن فيرام الله سبحانه وتعالى باولا فن ولباس التقوى ذلك خير إما هو لباهك إما هو فيرامك تقوى فيرام ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون أي الله سبحانه وتعالى آية توترم آية لعلهم يذكرون تبامهم هذا ما كرمتك دم بالله دين الله سبحانه وتعالى إنسان يتكره وصية يا بني آدم إيه آدم ودريني لا يفتننكم الشيطان شيطان اتباع من فتنة وركول نوديش كما أخرج أبويكم من الجنة أي تبامهم ببيا ماما سورجي نرم فدا ينزع عنهما لباسهما إذا بيفرن لباس بيلا مفوقا نواوركم من بيفرن بيركم مفوقا ليوريهما سوآتي من أورا كشف كرو متكا إنه يراكم هم كشورون الشيطان اتباع من فني هو وقبيله أين جماعة أهل ورنا من حيث لا ترونهم تبامهن إميهن نفنة تنترون الشيطان اتبامهم دكين إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون تبان الله الشيطان لبيمه الله إيمان نوامهم إكورين كمغا إنكم أسكت كينتو وإذا فعلوا فاحشة فاحش عملك فيك مغانم قالوا وجدنا عليها آباءنا مهم بنا تمم مفاحش كنت تمتيغا تمم كاب فان قولون كونغلون كمكيمي هم بما والله أمرنا بها الله ميكو أمر كرافة هر من كاب فان كونغلون كمكيمي يكون فاحش كم إنه سيمبرني مي كاب فان كونغلون كمكيمي ميكو الله أمر كرافتي دم بدالوني وهي كلن قل كليفان بدالواش إن الله لا يأمر بالفحشاء الله فاحش كنتك أمر نكر إنما الشيطان دكادني قلت الله أمر كرافكم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء الله فاحش كنتك أمر نكر أتقولون على الله ما لا تعلمون تبامه ندن كنت نبن واهكتن الله مدوغا تبامه الله بنني هي مي قرآنك بيان كرافر إتن شيطان أبيكم بأمر مكان حال سيد القرآن بيان كرافر هم لبت الزت المسلم أخونا أختم قرآن الله سبحانه وتعالى أرجون من إنسان يتن آدم درينا وصي كرافتي أرجون من بابا أرجون من ماما مسورجة نر نيومة محروم كرفدان إيكوتم مسيك شيطان عبد القرآن كما شيطان آجه هلون تريكم إنسانا نهلو من الله سبحانه وتعالى أمر كرافة إنسانا إم فرتمان الدبي عقوباتك الله سبحانه وتعالى إنسانا بارانا كر إنسانا فيرا من نرو ميدو ساقو من فنان شيطانا تبا ميهون نكيها ورقنا إميهون شاروي فيرا من نيوان جي من ورن نيوانو ولونغي حقيتوك شيطانا عمل توترين با كمان ಅದೇ ಮೌಲೂಗೆ ವರ ಶೌಗೋರಿ ಹಿಸಾಬುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮಾದ ಮಿಜಹೋನಿ ಮಿರೆಗೆ ವಗುತ್ ಹಮುಮು ಅವಮನಾಕು ಮಿರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಅಶೇಖ್ ಅಹಮದ್ ಸಮೀರ್ ಬಿನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅದೇ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿನಾನ್ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಂಗ ಮಿ ಮೌಲೂಗ ಕುರಿಯದ್ದಾನಿ ಮೆನ್ನ ಹಪ್ತಾಗೆ ಹೋಮದ್ ಹೋಗರೆ وريا بيفن فرب الشكر جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته